Asiho na sebagai dua muda yang kepasu-pasu siya namatan na mertua di bata marhite tangyang tasaluna dugo bisyang kami hula-hula muna atau rumah kami mangilik-ilik kamu molotong pe marhitun ulos tape ang iya tape pasu-pasu ni batai duhamu salut raja ni amang buru nami amang pandai nami pandai na malo asilik-ilik kami raja ni amang buru nami atau paruhat kami marhitun mangilik-ilik kamu pasatun ulos tape pita-pita nami jonathan yang nami tu amat tanah mertua di bata agia tujuan tape selut akapasu-pasu nabi nasa di bata marhite tangyang tasaluhna anggia dapot songon nido ni hatani na batuai lomak sili juang lomak soni babuan hudia beto kau mangalaka disima dapotan akapasalana mungkin nganong nasa 10 tahun 20 tahun napasupa kapo paranino tuto nakapapuna asa manotor jo na sida jo sona pa paturu na kelas ni roha ate pariban ate edo ano dalota ha lai cai cai lu saya kau ma jo na cai cai
ulaon tua di ulaon ni kami apal pun ada asutan apa lagi kyo atau ngasih udutan nami adong atani na batua na dokon siatar huta batio pangadar atau yang go pangasian nauli do pinio anggia di pasau Tuhan dinaut muan tio binai ko panuhatan beda mang dihami kondak si tio tio atong las badomu manang tuasa. Obu Fitri baru manuru nabui dapat nami kira songonomah iya guarnya opu nami ima opu paruma marhuta di huta si mardumpian samosir mengalap buru sinaga anakna dulu na parjolo mai opu mangulahi mengalap buru nenggolan dohot buru silalahi anakna si nomor 2 opu tugain tidak butar menghalap buru sinaga opu na patuluhon ima opu halus buru silalahi dohot buru sinaga ia opu nami nama pemarhami ima opu tugain tidak butar anakna 2 sada buru opu jasiman menghalap buru sinaga opu patun mengalap buru purba dohot buru nenggolan buru nasasadai hipauta opu nami dohian tumarga silalahi siat tolpi ia opu patun mengalap buru nirajai buru purba dohot buru nenggolan tuguna pitu napajolo mei opu Fitri na mengalap buru manuru dapat 2 kon opu poltak buru purba mengalap buru purba marhuta di Medan amani bepti mengalap buru India dohot buru Sitopu marhuta di Jakarta amani na mengalap buru purba marhuta di Simpang Sigoda 85 kon amat Devin buru mengalap buru Siahan marhuta di Jakarta napahonopon amal Lenni mengalap buru Nenggolan marhuta di Simar Dupian amap itu amap Paul mengalap buru sinaga marhuta di Bandung ia opu Fitri nahinan mengalap buru nirajai buru manurung tubuna 2 anak onom buru na parjolo mai opu nisi pasca manang amani Fitri nahinan mengalap buru dirajai buru sirai sian huta timbaan tubuna tolu anak 2 buru ia buru siak kanganon nungamar hambulian tu anaknya emang buru nami sian ibar sian si borong-borong tubuna tolu halak buru si nomor 2 marhamulian tu anak emang buru nami manurung sian marihat sionggang tubuna sadahalak napa 2 hon anak sian napa 2 hon amat dea mengalap buru dirajai buru pangaribuan sian huta kota Cane tubuna 2 anak sadaburu boru siap kangen boru siap kangen marhamulian tu anaknya mengburu nami marga sirait sian huta baligas tubuna sada anak tulu boru boruna siap kangen marhamulian tu sinaga tubuna sada boru boruna si nomor 2 marhamulian tu si hombing tubuna sada bawa boru si nomor 2 marhamulian tu anaknya mengburu nami si topul sian huta pahai tubuna 2 anak bawa tolu boru boru si nomor 3 marhamulian tu anaknya mengburu nami sinaga sian huta sari bulaksa tubuna 4 anak 4 boru anak-anakna siap kangen mengalap boru ni boru si dauru tubuna tolu boru si nomor 2 marhamulian tu marga
5 juta tuna 2 anak. Boru si nomor 4 marhamulian tu anaknya mengboru nami si Dorus sian Kuala Tanjung tuna sada anak bawa. Boru si nomor 5 marhamulian tu anaknya mengboru nami pakpakan sian Huta Litong di Huta tuna sada anak tulu boru. Boru siap pudan manang si nomor orang marhamulian tu anaknya mengboru nami marga manik sian Huta Ujur Samosir 2 anak sadabur. Jadi pungu masudi ia torop ni pinopar ni denang naung sorbatuai anak 2 halak parumain 2 halak buru onom halak hela onom halak pahopus sian anak 10 pahopus sian boru 25 ini 4 halak nono 10 sada halak penguma sudah pinopar ni denang nasor matuai ono pulu ono ini kamu si matuan nami manurun patik yanon kupasatai matuang raja nami haromamu rap tau tulang nasi dahulu tulang mangiun nami manik do pariban nami pai mamang panomonomon nai. buana nilai nang pahupin di dapur sana marwata soalnya kita na berdonga tu guna para lagi lumabi mani hamu na rasa di boru nabi bere nabi doti bere nabi
So kaninang na dua-dua di hutan na dibuat nida asida paromain Lesia parata Mulai tema So kanimana dia muna raja ni amang boru nami warga sida putar Gawe raja nami Digok komuna do di jauh-jauh muna di hami Raja di gula-gula muna warga manuru Rasa ulang kami do tulang nami raja gula-gula nami raja mani Gawe mak Marhiti kun dina saur nang barjoro saur madua iboto nami setonga-tonga tani partikiaron Doro kami mabuan eme nama duduk rap dot bora sibir madodi Araya mang boru na burjo sirut mani Adorang sohu pasangan nami para datoli Pasien tu kami sadokin lau mang korau bora sibir madodi tu akka baribamni Iboto nami na saur madui na usupat sabi na Ribur bora sati madini mayatong sati madodi Anggia tagiang ta dua mata na bartua di mata Dibudian di iboto nami na saur madui Torok maribur matong poparanna Pai udah itu kan siaran saat tujuan dari orang tu nak sosial pe kata di nama itu nama joro nama tu asal titi mana di nama ni buruk balas di rumah orang sosial pe makasih matong mata nama tu di mana kemudian nama yang binasu baru mana ada siap kami muhang pasangan kami tuna dua-dua ni hutan hubung kami kita selalu nak kamu kami sudah putar jadi itulah Soror kami saya tulang rurut harga manik tulang mangihut ya yang biasa tulang rurut tulang mangihut harga manik nasi balaga jadi sen kami tulang mangihut harga manik matok turut berduka yang di dalamnya ibarat ni ibu nami dong tumulin kalau diamu selalu nak kabere nami keparan ni ibu nami saya maruhamuna ini tahu apa pun buatan kami adik. Bos kami satu lang mangihuk manik. Na tukong sadar hamuna pamratun tuani. Dahuk matong akan cerita dari hamuna. Tuntulan itu. Sonima kata sen kami warga. Para di buatan kami nasa rumah tuai. Gabi. Dinaro kami mata foto kamu na tu jodoh jabu na martua si gongkom nasa bagi sina. Laos marbiya marlolo hida di buku ni alamat di jolo jabu namar sangkap namar tuaun marhaliang mangumaloho baru-baru pakainya na boru nami iboto nami nasa rumah kue menutup di partikiano sikak dini imata baru-baru apak nama resion eme namar dudu do judu na jagar anggia matu akarai nama gihut bisa luhun nama para di iboto namion apak siopa suhi namar labatat doi marat mardonga tubuh sopa mar hula-hula elek mar boru hopar mardonga sahuta namar ision eme namar ludu asa eme sita batua ma pinar bodi di jolma akana torok amat tadi bataro pagala batua horas mahita ludu herbang matuk tangan dia mata namar tua di bata mamasu-masuhun saluhun na akka pasu-pasu dohot tangiak na pinasa dia kana torok dot akana marologi roga diamu masa untuk matong mata tabar tua di mata. Dohot surus na si torok rabu torok mabo para muna dunga muda gabi mayatong saur madua. Amang baru naboi tarpadu mahami. Ala hubay gudi gutami ko siya jujur nganui. Wadu mabo para ni iboto nami na saur madui risma sadabi. Gabi raja. Sara matong parsagomat tubahok pusianana. Gabi. Sara parsagomat tubahok pusiapur. Gabi. Parasagoma matunini dohot tunono. Gabi. Sara mayanot tunamar hamaragi lainami nahinan. Gabi. Sara matu ibodoni lainami nahinan. Gabi raja nami. Dungian no sara mahusus tu berenami para pemera. Mau lihat Sara manot tuhamuna ala hubere kami hubehudi hutami. Ulijo video ni akana marangi morosa hudulan. Jala marasipa ululuan. Anak do hamuna sian namar marangi. Paparani raja parna nama nuturi ulaun ya kamang guru namion. Sara manot raja manut. Kasubutan nungali batu marangi. Naik pasangan ulus kami marite pasu-pasu do tamiak do mata namar dua di mana. Hai ba goci-goci favorat kami do. Sama
orang sosangat tutulang taraja imani adi bohanong sinuhonong minang buru mangusok so wani nang dihamuakan amarang dihasung itu bulun sahat atau Tuhan kamu bodoh tuh akaberik tau iya gudang namang buru on lebar mak gabi tulang perjalanan semono sada waktu perbuat tu anak perbuat tu baru perbuat tu bahapu anak perbuat tu bahapu baru perbuat tu nini perbuat tu nono gabi antar semua ini memang baru lagu ala bahasa tulus nama kami berat kamu Sarah din nagabi sa lang. gabi pa maulate ma dia mata nomor 2 di bata maulate ma dia amu terlumo bi raja hula nami manurung raja nami nak di pasal tamu poros nabi do eme nama dudu ami mangido asapir matutupoki baur mayang ko pasalongan pirma to dinami salu nageleng menuju dulu matong nak kapana mautan Ye madudu. asa yang dapat dua padigo mansibor de bata matong video tula horas mahami geleng mo di paroro Ye nakit di pasal tamu do tulo si tanggorap bu ang dia matu mangulusi daging do nang hami salu na pinaparmunaon sa itu hata matong namangulusi nang tudin nami siloron nami di hamur razai asa bagong matong yang nomor hato dulu do yang kunara parrovean horas mahami taulu na pa pergeleng mo na majalo matibagan na matong dia musika asarawi tara marsobar do ada banula hulata so ni nagparhubas nami akabaro nami patuba hamusiani ada nami law Roma kami mga para dari hula-hula nami kay mamang kubatin na hulong
Sudah. Oi jolo mangda. Nah. Gabi. Yang sedang dirohat kada tulang. Ale pos rohanami yang kapuda mulai saat tutulami. Gabi. Gala mau was dohami terus yang kapuda mulai. Molo dohonan nami yon setabi apalagi di duluan natorokon. Uka hukum zona uran makurel. Gabi. Ale dohonan nami ma uka hukum nanyo makapinang permisudi. Gabi. Tunggu rohanami. Naing donian bayron nami akas balas teruhan ke tulang ini tak kas do ibu to tulang ni buahami pinoparmo Gabi. dan nasi tudu tutuk siau lomol eroha dan naik todo hamu sabutulna naik kosomot dia ale posorohan nami tulang molo tu sono penungain nabu di pasar tani coba diuhum nami tu hamu didok nama tua sititi masih ngobrol-ngolang pangaran nah tuk songono mana bui ipatu pahami saya tung di Batama namang bui pasok-pasok ipatu songoni masalah nyata nami pesan kasama pasok Anok pena. Jadi malah teman dihamu darajanya bang boru nami. Marga sida putar pak di gaja dah foto pak di hora nak di gaja dah hopa hukuni namora si butara jala si botoronga. Dina usau rumah tua. Ibu tonami serta ngato-ngata serta ngato-ngamuna. Laos di pasar hatamu do piso aku do tak hukum. Alaya mang boru kak mabenua gijang mana tak nata mata nama tua di mata. Laho masuk kita saruhuna lugu bima di koparan ni botonami na saur matui. Alaya mang boru. Kabitulah. Tuksobarani bulu to hami mabuka-buka di bona boru namion. Ayah sing do be kucina tak kuci do be kumirik kabi tang marana han mam berbuka. Pajuk. Nampak kucina letulak ko lagi. Nah holan ne jolo be horaso matuluhan. Oh, iya parjolo, iya. Baru tu si Darwinon. Baru tu buru liman. Nang sahabat tu hama kamera betulah. Horaso matuluhan. Firma poki bau-bau mataloman. Firma to di mulu dulu cuma bangunan. Horas. Mana tema? Pada nabi. Naik kusungan nabi mah. Siap termatio pangadara pangasian kondang si tio hasahatan par horaso. Nauli do video di pasu-pasu itu. Sa di solo masa batu hotel. Lungasahat tu bitami ko sinami. Sa pa itali de magolo satu magkabiyan. Siap terroyang ko hudamatio. Di barabat do yang ko hudabarataman. Baik di kami kondang si tio. Gowinot hasahatan. Raja nami si batuan nami manurung. Gabi. Adong do upatu pahami ten dabiru raja nami pai mama. Harus siap balata do manurung nari utau raja di boru mere do tibebe. Udah dabiru kita. Asar amar dua kita. Di jambar nabi nasani raja nami boru kasih kamu. Siapa? Di bagian non ada nong sipul do acara siang manurung upasa tayo matutulang nami purba doho nang dola. Jadi seuni mah dia aku perkorsi nami. Alaman nomo tulang nami nama kami purba doho nang dolan. Do tulang robot nami sembayak mereka mano batu.
nito didot eme namar ludu adong doha tani nama dua nama dok asa pirmen na topoki baul-baul pasalongan irma to di mo paparan ni na boro namin ludu-ludu mali amo nang kapas sama pa diwak kami do naktin sokon eme namar ludu asa eme namar ludu na perlinggoman ni si boro di mataro sila tua luhut mahitat tong ni paroro oti sasadia nak kaneng amang baru nabuh pasat kami ang dia matutujuk pak dihita pasok padahan ni si tua-tua asa si titik man na si opa kodong les ni rumah otik susah dia boras si pun dito dido na perludu nabuh pasat kami makoh godang na matong dihita yang kau pinasun songon ni masongon hata ni parwe pindo na perludu siya kami tulang muna marga prubas ronari patik kenon hu pasat kami atau parsi didul nami songon ni ma dinamu amang baru nami raja sida buta gawi raja nabi gawi main nunga sahat kami ditunggu ni alamang muna Ima dihupar di persormoton ni na buru namin. Dala dorang soha tau kami amang buru diha kasiluan ya ka kami tulang nenggulan ya kamutik di sauti Tuhan mangboras boras kami naking ubah kami do siluan di tangan namin ima boras seperti itu bido eme namar ludu jadi katani amang buru asa pilpokin na baul-baul pasalongan firma tur di muna selalu naraja ni amang buru namin luju-luju matong aka pangomoy saya menisita batuan nila perlinggoman ni si Boro di Batama na mga lihot tua horas mahita salu na di paro amang baru manang nasungod dia pesiluan di tangan nami asa si titik kusigo pa golang-golang pangarahuna molosongon ni pinabuhi upatupahami dalan na yung madabotok kamu na reza ni amang buru nami sinabutar asimarohan itu hati gohi may do pasu-pasu na siluboti mahabis yan tulang lau pasahatong pasu-pasu Tuhamu peparan ni naburu nami marhide ulos herbang ya gurang namang buru nabuhi hupatu pahami nabuhi hupatu pakana tulangmu gurang nasa pelopak lepar ma atar songonon ma partipak namang buru walu ma peparan ni naburu nami on rismei sadabi pasagomang masada tu pahopus ya nana pasagomang masada tu pahopus ya buru pasagomang ma tunini dohok nono sada sada ma tu namar hamarangi amang boro nami nahinan sada ma tu ibotoni amang boro nami nahinan ala dingdatu huidahami ulaunon sudi ani panuturium munado upasa tami ma sada tu nama nuturi ulaun ni pasar matoni gabi ala pasat pasu-pasu nama hami turaja ni boro nami marhite ulos herbang nalos pasaton nami beda mang mago Cina nama perduaan
be naboy tarpato pahami siap kami tulang muna marga purba gabi oti susah dia pe kas marwa mo natin yang mong adok doha kanina may kuha na madok asa sahak men na sulu tinugo tubot yan ni kiras tohoriat tong dirondang ni bulan nung nga hupasa tami adat ima adat siap kami tulang muna marga purba marsyala minang saur may kuha na poro nami sa tong anibatas muna sahak mita tong tubang gabian sahak tu parasan tong manita iramo di maulus na gadzang si turok rabu asanggi tutu gadzang berita gabi gadzang berita horas bigyon nami tulang nenggulan hanong buzulan ngaryo himma tutu asa perhitian do namang baru maminta martangian tua mata namar tua de bata asanggi tutu itiki parsaur matuan nila baru namyo tangyang nami tuan mata namar tua de bata bisa luhuk na kabumparan nila buru nami sa luhuk mangurna sa namang buru nami marka sidabutan asa nabo sa hatan na matuay na mandok asa balintang na bagabi tumundalo si taduan hari mudo gabi sa luhuk na raja namang buru nami asal malinggang kamu berkay marsi paululu amang buru bisa luhuk na pamparan ni na buru nami atong katangya konon nami tuaman ta namar tude bata asana ko na sila tudulok dapat na kababaga na lomak tuan tuturun dapat ang bol na tiyo asa nabok son hatan na matuwi doon namin asa lumain na sila juang lumak di subinabuan manang natudia pe paparan ni naburo na mga luluyak kasi luluan na sa Jupang na maiyang ka panahon sa rupa na tulang kami tulang na purga tulang do nenggulan sungod dia na binayin na sila sungod ito pabainan namin sa putian ditanyang namin amin tuamat na wartua de bata asang dia nabok sa luhun na kanaluluan ni paparan ni amang buro namin Jupang akan na jalahan na asa pabor kata memang Basuh hati oh Tuhan sayang sehat jadi sayang kau terlebih Tuhan lewat tua bumi ikuti dia berkat Tuhan Allah tidak doa sudah bersatu sudah damai jadi pada bumi ini adong hata na batuan na magdo asa napuran na di bagasan tagan ulus may di bagasan surti malutuk kami pe mangulus ibadan asi maruhami Tuhan debatama na mangulas ini matutup masuk batu juru ni rajai tulang purba dohot nenggolan radi mahamu gabi amang guru gabi dan kamu sini raja diburi apa kursi nami dan kamu nobat kursi laurohami ma nobat tahu dulu
nami warna mau dan si kolate ina mah gabi mang guru gabi guru soni pina boy terbak kami dia mau kau tulang nami purba don enggolan Las Marwani raja gabi mari kamu tulang nami purba mau sono pina boy terbak kami Las Marwani tulangi gabi mang guru gabi terbuat apa lo naik saya pasak masih sudah naik itu masuk tulang nanti kalau sungguh pina boy terbak kami Las Marwani tulang nanti dua tulang itu nanti nopo golang balang guna mulut song ini pinaboy terbaik kami amat tadi pertama manggo hipas pasuna sangat di syatter dena yang utama tiu di simar jaruk cunglo yang go panatapan baik dalang di hamis tiu ujugi dalang dot asama
bona tulang nami do kono nyari nami sinaga raja nami nunga mangarade hami macalo di haroromu so ni mapat kino to basa tami do mangarade do udah nami bona tulang bona nyari nami sinaga beda ngapa numun ya mah. Juru nomor 8 nomor 2 Marhide Parsan Motori Naboru nami Naung Tapatarung nomor sugut Pingana Parsato Kinani Atong Adorakso Hotau kami di Harono nami Asal Walapami Usama Haruna Barang Giate Gabi po Soni Maita Ihita Paparina Puta Tugas Sinaga Papala di Bona Asutoro Di Sakanga Ma Yang hidupnya nami Sira Sinagau Baru suratan Sira suara Maita Sira Tuhan Eme nomor ludu Dorong nami doson na beto emang baru firma koki bahu pasalongan firma to di misalut saya lucu-lucu mana kemana mau tadi magudropong katanya bisa betu medes betu map bai borina torok libataron na tua lut mahitau di paror susah-dia na hubannya kana tulang menai atas titim malah tinopa dari manis bayanganata so kan ipe otik susah-dia na hubak kami kurang maka pasu-pasu so di mang baru asa udah dihamil deh mga bayak udah dia kumat obat persahabatan kabur namion mabang tahang gorgahoma taringot adat namang di hamu apa kasi siduli nami pinopar itu ke sinaga situlu posisi ama naida botok kami iman na dihutao